Wih, mani teh na pada paletuk ceritain na. Weh tanya kana pak sibuk kita mah cengkera. Sibuk tuh asli lo mak gosip. Wih, na mani ni dende kira rene ne lauk. Si botolo patambah darah, dua botolo pabura tara, telun botolo si tengah mabuk. Wih, agak nak dah dende. Meremak kalian ramah sate dong. Allahu akbar, kau tuh dah berguso. Datang Tante Betty sayangku. Ada apa Tante? Foto kasih bangun Perguso Tante. Hai Perguso. Mulut birang itu menurut pakai tu di pada to jalan lo mabok di tanah mula mempession ke. Andra tahu sibuk mana lo mandre gaji mempession ke neko mulut birang mabok ke. Allahu akbar, gay lo makun ready ko kumun roko pakai tu mak galendra taro tua. Perguso sadar ko Perguso, makai lo kehinen di ko pakumiti tu jamamu tu. Andra tahu sibuk mana lo mempession ke neko murun ko pak mak galendra pada tedong itu dah. Allahu akbar, maraga no Perguso. Lo ko mandre gaji mempession ke. Ada kalau ko mempereng ke na manu. Mas cope di resin kena mak menamurumi ko mabok. Tidak usah urus hidupku, urus dirimu, ku urus diriku. Terserah saya mau mabok mau apa, itu urusanku. Pergi kau, Tante Betty, Pak Gosip, pergi. Awe lama rupa ita ni rong kadi huangi ro nama galan rato ning kalina. Tanda rato ngato mabok kasina. Ai ko madibah ko lo kemarin kalina teo terserah maniko. Odolong ketuleh lutuh ni nakak ko setang. Weh.